Asik bro, lumayan. Strike, aduh, mocer. Strike bro, strike. Halo. Ini ultralek. Cari yang baby aja. Baby. Apa aja lah. Yang penting strike. Kes dulu bro. Pakai di project 10 gram. Lemparan ketiga bro. Biji teh. Kita lempar lagi.
Sultan bebas. Spot Sultan. Oke, kita gas lagi. Strike lagi, bro. Cel. Waduh, pantesan berat, bro. Kenanya di perut. Strike terus. Asik kan, bro, spot sini. Jadi terus juga, bro. Oke, kita pakai kameranya di dada aja ya, dan kayak nontonnya enak. Saya pindahkan kameranya ke dada dulu. Kamera udah saya pindahkan ke dada. Ayo, mana? Aduh, mocel, bro. Strike, aduh. Mocel. Mocel, bro. Udah dekat. Sudah hilang. Strike, bro. Strike. Enak sekali, bro, tarikan baby GT. Mau naik, bro. Gila. Asik, bro. Lumayan. Lumayan nih, bro. Kita coba lempar lagi. Bismillah.
Strike bro. Ngeri bro sambarannya. Aduh, kayaknya kecil. Nah. Lumayan. Oke bro, udah saya coba ganti dengan soft lure ya. Nah, kita coba pakai soft lure. Apakah manjur? Bismillah. Soft lure. Wah, sepi. Pada kemana? Soft lure ini bro. Strike, soft lure, hah? Soft lure, mucel. Oke bro, udah nggak strike lagi. Tadi casting pakai microjig itu juga 8 ekor. Lumayan lah buat casting. Ini floranya. Jadi kita istirahat dulu bentar, nanti tunggu sore. Jadi kita pulang. Oke, bye bye.